Kanto kay bare ko kuwan. Bare ko jersey. Dapat may kuwan. Masirom. Masirom. Ay guys, dalit kasi. Sila dito kita dito. Kasi na pwede din eh. Sir! Best player is jersey number 6 of Ormo. Congratulations. Ang name Eroye. Giniton? Nakalag na ito? Ha? Sir Marvin. May dia permi man? Ano ito? Sir, dia permi na maliit na ito. Best player of the first game. Grade 2 to be played between Samar and Eastern Samar. Sa iyo ito pagbakyo siguro sa iba. Narito na magkakalaman, guys. Wala lang ito. Hindi kita makakakada. Ay, Ray jersey. Wala to. Lalaban. Eastern Samar versus Samar. Ngayon. Age. Kumubukin na yung mo to. Nagbabatin mo lang din na ito. Naiba mo ito mo na gusto ko lukubaan. Parang ginagawan to. Di na. Kakalaman na ngayon. Guys. We are using three-goal system. So, on the playing teams, ano yung dalawa na bola sa kanya yung mga net. Hey, coaches, please be reminded. Thank you. Sir. Ano ba? Jampol ni Erwin pag kinita. Hi guys, welcome to my vlog. Please subscribe to our channel and please continue subscribing. It's cool.
Sige po. Sayang. Kinukulbaan na. Kinukulbaan. Nakakambol na guys, nakakambol. At pag kinitampol, wala mang gamit. Akur maninulay. May ayawain ugkotukan. Kanina. Kay diri kagwapo. Ano? Natago mo ka man. Maka na matunto. Ha? Maka na ito. Ano yung mo? Yung ito. Ish, kumaninulay kataas. Pero ito yung hatag yan. Ang buti naman ano. Ano? Kaya ito ni Ingat yung araw. Ano eh? Una. Dala ito mulay, mag-iiba ito. Kaya gipapan, pare patula siya na. Lasan nga ni Tira. Chan! Chan! Idikit iting kamot. Nakakambol na Tira guys. Araw si manahon lang ako kay murag wa pa man di pa man tumupigan ko. Wala ko makumpiyansa. Sige lang ako lang ang naon og basa no. Ang suloy lang ko niya. Iya sinaapay ko. Ugma ko na makakistorya niya. Ito na guys, maglalaban na guys. Magpapakalaman na ngayon. Sila nga ako tawagan. Wala maginambe. Sige. Salamat. Ladies and gentlemen, presenting to you the Shady Officials for second match to be played between Samar and Samar. Our first referee, Mr. Romeo Mesa, regional referee. Second referee, Mr. Omar Kapian, regional referee. Table scorer, Miss Marisol Albuda, regional referee. Assistant scorer, Miss Chandler Balani, regional referee. Line judge 1, Apple Juso, Miss Apple Juso, regional referee. Line judge 2, Mr. Alvon Pinaso, regional referee. Pa-okay naman. Very good, very nice.
dito ka mo kayo nagkakasalikta sila. Dito ka. Dito man. Dito darat nito. Hello, paglapas ha? Sa linya ha? Ano mo lingkod? Lingkod sa hakla, lingkod. Witnessing our match number 2 play between Samar and Eastern Samar. Asa ito? Serving Samar. Relax, relax, oh, relax. Ay! Nice one, nice block. Good shot. Nice one. Score 1-0. Opo, malay po. Oh, kalma! Nice serve. Nice. Naputo yan, naputo. Grabe. Score 1-1. Samar? Oo. Serving Eastern Samar versus Samar po at naglalaban. Sir Millard. Samar, number 8. Nice, oh! Score 4-1. Kinto! Psst, Kinto! Serving Ano eh? Bella Bison number Hindi, nasulpit mo! Eastern Samar. Naka 8 seconds dito. Score 2-2. Serving Bison number 7, Samar. Tuchan, atras, atras! Tuchan! Atras, atras! Score 3-2. Score 2-3. So, kaya! Still serving on the deck, number 7, Samar. Score 2-4 in favor of Samar. 4-2. Still on the deck, number 7, Samar. Score 5-2. In favor of Samar. So serving number 7, Samar. 2-6 in favor of Samar. Score 6-2. So serving number 7, Samar. Nice block mo po yung content nila. Atras. Nice.
7-2. Score 7-2 in favor of Samar. Score 7-2 in favor of Samar. 7-2. City dos. Yung bola po yung pwede pag-aaral sa net. Again, coaches, from Bilkins, tatlong front players, yung bola po yung pwede pag-aaral sa net. Kasi yan ang net. That's a great. Still serving for Samar. Wearing jersey number 7. Nagliwat ako. Inside pa, inside. Di ayaw, ipapakonect lang ako. 9-2. Still on the line. Someone on the second. Score 11-2. Number 7. Outside! Kira? 12-2. Target na higuan. Score 14-2. The favorite Samar. Still on the net. Wearing jersey number 7, Samar. Dibon! Bisa niya Score mag-buwan. 14-2. Still serving by Samar, number 7. Chan, sulod lang sulod. No pressure. Serving for Samar, number 3. Chan, Sulod! relax natin serves, relax. Number 3, Christian Samar. Relax na. That's one Rio! 14-5. Bobo ka tudog mo. Grabe.
Juan, natago ka ay pagtago. Nice one. Hindi yung mga hotog. Di klaro. Dire po ito single elimination, double po ito. Double elimination. So, 16-5, favor of Sama. Serving number 10. Look! Sayang ko open air ako video. 570? So, serving number 10. Ako, nangyari kong sick. Score 18-6. Serving for Samar. Goes to number 1. Serving number 1, who's from Samar. Baway, baway! 19-7. Year number 2 mo. Serving for Samar. Jersey number 4. Score 27. Again, reminding all the coaches and our players na kung na hindi dapat nadaanin sa ilalim na net ang mga bola. Serving for Samar, jersey number 4. Kaya, kaya, kaya! Nice! Meron kay last card naman lasira. Serving number 8, Eastern Samar. Inside! 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 Score, Kaya, kaya, kaya! serving jersey number 8. Favor of Samar. Serving jersey number 12. Sana na. So serving on the deck, jersey number 12. Ako lugar di at but nga.
Chan! Serving for Samar, jersey number 12. Set your device to other people. Nice, oh! Uy! Outside. Kaya, kaya! Nasing ka makatulong ka madulog. Serving Hindi na pa. number 11. Rizwan Kaya, kaya! Kami naman yung klase yan, no? Wait, oh. Chan! Chan! Ayun na, dito, hindi nala. Pero may cross-court, down the line. Sub daw, sub. Serving for Samar, jersey number 8. Nice. Waray. End of the set. The first set goes to Kurang mo. Samar. Next game we have Pagbalan versus Baybay City Division. Marvin Ugabar, na photo. Hingaturog ka na? Masiram didi. We're back to the game. We're now on our second set of the second match of this game. In between Eastern Samar and Samar. Sulod na, sulod. Lesson number 8.
Outside na nga. Patla, di ba ng patla? Patla ba rin?
Adjust. Oh man, play oh. Serving Peter Samar, number 5. Tuncay, sulod. Sana, Tuncay. Lah, grabe. Magaling yung Torliburo. Rio, 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 Rio. Unom la unom. Unom la unom. Sulod la sulod.
Score 18-10 in favor of Samar for our seventh set of the match. Iti score, ambot basta siya na iton. Serving, then Wilson number 10, Samar. Agad! Pare short. Kuan ora ta output nga oh. Saan? Sakoblay, sakob. Oh my god. Oh my god. Oy, red score! Oy! Yan! Kita red score. 10-21. O 10-20. O 11-20 ngayon. Ah! 12-20 score po, 12-20. Ano niya? Rotate yun, diba? Bailan dia dito. Toy, toy! Nice, nice. Sugad lang itong chat-chat, sugad. Rio, paguna! Slow connection ni Aroy. Ato po, kickball. Match point. Bumulay pa kami, guys. Winner, Samar, and score 25-12. Bad to.
uh,